أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ali bargan kunlar o Zulhicce ayının birinci kunları 10 kun. Hem bu yıldın en büyük kunları bulup sanala. Bu kunlarda İslam dininin 5. rükünü Hac utile. Yıldın en ulu büyük kunları. Ular Ramazan ayının günlerinden de kadirlirak mı tip soruhalar cevap iyi bulasaq. Bu günler Ramazan ayının günlerinden de hayırlirak. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde kat'i ravuşta etken. Ma min ayyamin el-amelu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadihil ayyam. İşlerin Allah Teala'ga kadirlirak bulgan vakıtı yok. Başka günler yok diyen. Bu hadiske taran kaytır bu inşallah. Bu günler menen Allah Teala Kur'an'da ant ite. Vel fecr ve leyalin aşr. Tang menen ant item hem 10 tün menen ant item diyen Allah Teala. Tefsir galimdarının kuvi oşu 10 tünderdi. Zulhicce ayının 10 tünü hem günü tip anlata. Bu günler nimeh menen hayırlı. El-Bukhari imam rivayet etken küslü bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şulay diyen. Ma min ayyamin el-amelu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadihil ayyamil aşr. Bu hadiste huzma huz tercüme etilge tırşayır. Ma min ayyam yok şunday künder diyen. Aligin aytıp gittik, ihtibar ettik. Şunday künder yok diyen. Demek hatta Ramazan ayının künderle bu fikrim hayırlı tugul. Galimdar bizge anlata Ramazan ayının tünderi hayırlırak diyen. Kıskahı Zulhicce ayının tünderi üstünürek bulha, Ramazan ayının tünderi üstünürek. Artaman, el-amelu salihu fiha ahabbu ilallah. İzgi gamel, Allah Teala'ga hükümlürek, kadirlürek. Şulay etip, izgi işlerden Allah Teala'ga bıl tiklim yakın bulgan başka künderi yok. Min hazihil eyyem, oşu künderden diyen. Kuruvitse bu hadiste istifne, ayrım bildirev, Rusça, isключение diyen neme yok. Oşu künderden, kadirlirak gün yok deyilgen, hem aytilmegen Ramazan ayının başka. Demek, biz Zulhicce ayının günlerine nıgırak hatta ihtibar etirge değişiyor. Ramazan ayı turahında, onun künderi hem tünderi turahında küp mü aytilgen, nitiklim biz olardı kadirlerge değişiyor. Nindigine işler işlemeyiyor. Gündüz urada tutavuz, kislerin namazlarga barıp teravihler kılavuz. Kıskahı Ramazan ayı turahında bik küp aytilgen Kur'an'da hem hadislerdə. Oşularның barıhынан hunda barvır Zulhicce ayı turahında aytilgen. Ular tağıla kadirlirak deyip. Şulay boğaz Ramazan ayında nitiklim bizді yaxşı tutavuz, küpme izgi iş işlep kalarga tırışavuz. Nat şul işlerde biz oşu günlerde işlerge değişiyor. Artaman hadiste nimet deyilgen. Sahabeler bu hüzlerde işitkenden hun Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem şunday hurav bilgenler. Velel cihadu fi sabilillah. Allah Teala yolunda bulgan cihatta mı? Tip huragandar. Allah Teala dini üsün, uzyanin fiza kılgan kişi turahında küp aytilgen, cihattan da üstünürek gamel bola almay deyilgen. Büt eşlerinde en yugarı nüktehe cihat deyilgen. Hazır ihtibar etigir. Hatta ana şul cihattan da Zulhicce gününde kılıngan gamel üstünürek deyile bitindi. Lakin hadis ali bitmeni. Artaban bu hadiste ayttiler. Tik şu osraktan başka, illa tik şunan başka, kim özünün yani hem malı menen cihatqa kitken, hem bu ikinin biri hele keri qaytmagan osrak deyilgen. Şulay boğaz, oşu günlerde kılıngan izgi gamelde qavub yitirge tilegen kişi, tik oşu iş menen gene qavub yite ala. Cihatqa sığıp, bu işke özünün malın sarf etip, yavda şehit buluv. Şul osrak buna oşu Zulhicce ayının günlerin belki qavub yite alır. Anlanığında nitiklim bu günler mühim. Şulay boğaz oşu günlerde türlü izgi gameller kılıp kalırga değişir. İzgi gameller elbette küp bular. Eğer biz ularda hanab alıp bitsek, bir günümüz de yetmesine. Lakin küp kişiler işley algan kayhi gamellerde hanap biteyik. Birincisinden kişi urada tuta ala. Kimnin hali, şartları, vakıtı kolay şul urada tutsun. İkincisinden namazlarımızды tevel kılıv. İkincisi vakit kimdir? Hulpen, mescidke barmay, nisiktir ayırım, nisiktir hunla bırak namazların kılıp yürühe, mana bu günlerde ulaytırga iş tugul. Kuvirak mescidlerge barıp yemeğit menen vakitında namazlardı kılırga tırışır kerek. Üçüncüsünden sadaka.
Әлбиттә, садака айырым тема. Без уны аксалата гына бирмәйбез. Кемгәлер ярдәм итү, белем өйрәтү, гыйлем садака диләр бит инде. Яки кемдеңдер эшен эшләп ибәрү, утынын ярһагызда мәсәлән, булар да барыгы садака дип атала. Һездән сыккан ниндидер файдалы нәмә. Аксалата я эш менән, я хатта елмаю менән. Хадистә сөнки елмаюды ла Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям садака дип атаган. Шулай булгас, ураза, намазда садака. Дүртенсеннән күбрәк зикр әйтү. Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаһу, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд. Ошо һүзләрне ешрак әйтеп йөрү кирәк. Кызганычка каршы күп кешеләр бу һүзләрне байрам көне килеп җиткәч кенә әйтергә кирәк дип уйлайлар. Еш кына ишетәбез, байрам көндә мәскә юлланган вакытыбызда мусламаннар ошо һүзләрне әйтеп утыралар. Ләкин бу һүзләр Зулхиджа айы керү менән беренче көндән үк әйтелергә тиеш. Тавыш менән күбрәк, ешрак, кешеләргә ишеттерерлек итеп, башкаларга ла өлге булырга тиеш. Изге эш дигәч тә тагы күп нәмәләрне искә төшерергә була. Ата-әсәгә, туганнарга, балаларга каршы яхшы мөнәсәбәттә булу, күршеңә ярдәм итү, Коръән уку, дәгъват кылу, хатта юлда камасаулап яткан ниндидер таштар, ботактарды ситкә алу, мусламаннарның иҗтимагый эшләрендә катнашу, бүләктәр тарату, холкыңды төзәтү, тәүбәләр китерү, емешле агас утырту, һәм башкаһы нисәмә изге эш уйлап чыгарга була. Булар турында без Коръәндан һәм хадисләрдән беләбез. Нинди генә форсат тапмасак та шуны эшләп калырга тиешбез. Корбан байрамынан алдагы көндә, Гарафат көнендә ураза тоту бигрәк тә хәерле. Моның турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шулай дигән. Муслим имам риваят итә: "Сияму яуми Арафа أحتسب على الله أن يكثر السنة التي قبله والسنة التي بعده." Гарафат көннең уразаһынан мин шуны өмет итәм. Ул бынан алдагы ел гөнаһтарын юйыр, һәм унан һуң килгән елдың да гөнаһтарын юйыр дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Әгәр Зулхиджа айының беренче 8 көндә ураза тотмаһагыз да, ана шул 9нчы көн уразаны төшереп калдырмагыз, кардәшләр. Бу Гарафат көндә кылына торган иң изге эш. Минем үткән елым гөнаһсыз үтте дип бер кешеләр әйтә алмый бит инде. Килә елда нисек яшәйбез әле, бул да билдәле түгел. Шуңа бундай форсаттарны югалтып куймайык. Ошо көндә ураза тотыгыз мутлак. Корбан байрамына килгәндә, Корбан байрамында әлбиттә иң изге эш ул ураза түгел, чөнки бу көндә ураза тотылмай. Бу көндә иң изге эш ул корбан салу. Корбан салу да мөһим егеттер. Безнең күбебез ярлы түгел. Ару гына өйдәрдә яшәйбез, яхшы гына машиналарда йөрибез. Кем бер касында корбан салмаган, быел салып куйһын. Кайбер бер галимдар әйтүенсә, әгәр кеше хатта бурыска алып та харык сатып ала икән, ул ошо көндә корбан салырга тиеш. Шуга иншааллаһу таала yetib килгән Корбан байрамында салынган корбандарыбызны Алла Таала кабул итсен. Алла Таалага уның ите лә, каны ла кирәкмәй. Бу корбан изге гамәл буларак безгә һәм безнең гаиләләребезгә кирәк. Гаиләгез ни тиклем зур булмаһын, бер харык салһагыз, гаиләгез исеменнән шул җитә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям 9 катыны булып та, ул үз гаиләһе өчен бер генә харык корбан итеп салган. Икенче харыкты ул бөтен өммәте исеменнән салган булган. Ярай, ошо көндәрдә күбрәк изге эш эшләп калайык. Гарафат көндә яхшы итеп ураза тотайык. Корбан байрамында матур дөрес итеп корбандарыбызны салып куяйык. Джазакумуллаху хайран, баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.